Nova i reformistička stranka osudile su na današnjoj zajedničkoj konferenciji za novinare seču drveća u Leskovcu koje izvodi Gradska direkcija za urbanizam i izgradnju. Predstavnici ovih stranaka uputili su ovom prilikom zahtev gradskim vlastima da se sa ovim prestane i da se ne smanjuje broj stabala i zelenih površina zarad betoniranja gradskog jezgra. Predsjednik gradskog odbora Nove stranke, Bratislav Stamenković, istakao je da je prva seča obavljena ispred muzeja, a druga u parku 9 Jugovića, kada je posečeno na desetine zdravih stabala. On je upozorio da se ovim činom vrši genocid nad zelenim površinama u gradu i da postoji plan da se parkovska površina između parkinga kod robne kuće i stare modne robne kuće pretvori u betonsku strukturu. Uništavanje drveća i zelenila je praktično krivično delo, pogotovo na javnim površinama u svim zemljama, u svim državama i u Evropi i u svetu, dok kod nas legitimne vlasti praktično rade na uništavanju tih površina i naravno imamo utisak da žele da zabetoniraju na kraju Leskovac sa tim novim površinama koje planiraju, a u koje opet, naglašavam, građani nisu imali uopšte uvid. Pitamo gradsku vlast da li postupamo racionalno i ekonomično. Mi, kao što je rekao malo pre Bratislav Stamenković, uzimamo kredit od 350 miliona dinara, ako se ne varam, od koga će 100 miliona dinara biti utrošeno za izgradnju gradskog trga, ali tako? Da li je možda bolje da tih 100 miliona preusmerimo na neki drugi problem? Imamo sijaset problema, socijalnih problema. Možda bi mogli socijalnim porodicama da napravimo jasne kriterijume kako ćemo utvrditi raspodelu tih sredstava. Da li možemo taj novac da iskoristimo za asfaltiranje niza desetina ulica koje ljudi u obodnim naseljima kada dođe zima i jesen jednostavno ne mogu da se normalno kreću. Stanojković je dodao da Leskovac već ima Skadar na Bojani u vidu sale Doma Partizana i upitao je zar nije logičnije da se prvo završi ovaj projekat, a onda krene u realizaciju drugih, ali od prioritetnog značaja, što uređenje centralnog gradskog trga nije u ovom trenutku.